Assalamualaikum guys. Kita di sini mau mukbang nasi liwet. Dicampur ini guys, bon cabe level 50 max. Markicop yuk. Langsung coba aja guys, jangan banyak bacot. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berkelana. Oh nges lah. Parah. Kita coba ya guys. Bau nasi lada lu. Yuk kita coba guys. Jadi gitu. Auk guys. Lalap belum? Lalap. Bismillah. Labok deh. Mari lebok. Nada. Ada Gusti. Serius lu gimana ada jasa? Tahu gas, tahu kelutuk. Lalap dangder. Lungkrak lu. Lah ada beneran nih mah. Udah mata ini. Bibir tak kawa. Terus hantam saja. Makan leh. Lu ngelawan ah? Kak gas. Ada bingit gas. Kita ukauk lagi guys. Ukauk guys. Nah ini ladanya pol.
Coba guys, lokasinya guys. Usam. Kalau ini di lembur saya usam namanya. Daging usam guys. Ah. Dadanya benar-benar guys, sampai buteng saya ngelebek-belebek. Kesel dah. Mata sampai merah guys. Oi, kenaon dia? Ada penker aja nih kenyim video ke dulu tuh kontennya gedahar. Aku jadi buri. Balik. Jeng balik dia. Ya. Oh. Nah, tadi ada kendala sedikit guys. Beca anak haram. Tunggu saya sampai keluarga. Ini ladanya bener-bener. Mantap juga jadi nih guys. Udah tolong. Udah. Terus dong. Perintah. Siap. Dikit lagi guys. Antum terus. Capek-capek ini nah. Duit lagi kan. Kalian kalau makan ini jangan lupa minum air. Soalnya lada guys, beneran. Dik. Salah. Suapan terakhir guys. Apakah keluar api di mulut saya guys? Alhamdulillah. Habis guys. Enak nih. Ini masakan liwet dicampur mie geprek
campur bon cabe level 50. Bener guys, pokoknya ladanya pol. Udah ya guys, videonya sampai sini aja. Kalau mau request di kolom komentar aja, request makan apa lagi ya. Jangan lupa di subscribe ya supaya kami lebih semangat. Iya, buat oke. videonya. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah.